Ev kes amadekariyên zivistanê dikin. Komkirina paşmayan ji bo xwegermkirina zivistanê de. Rojane Xalid û zarokên xwe ji kampa Teh ya gundewarê Idlibê berê xwe didin vî cihî ji bo komkirina kelûpelan. Da bikaribin beşek ji zivistana xwe di germbûnê de derbas bikin. Xalid dibêje tu kes alîkariya wan nake. Kampa wan ji bîr kiriye. وعندنا هون الوضع في المخيم براستي روشا ما لكامبا التحي قلق خرابة تالي پشتوانيا ما ناكم كامبا ما جبير كريه ند زبستان ده نجي دهابين ده آلي كاريا ما دكن بريا زبستان ازو زاروكن خو ام دچن جهه گليشي نايلون دارو پلاستيكان برهف دكن داكو زبستان خو پدر باس بكن لجبو تواهي زبستان ديسا هر ترا مناكه نايلو وما نايلو وقناني وما قناني للتدفئة. Rêveberê kampê jî dibêje ji ber rewşa darayîya xirab, bihabûna nirxê sotemeniyê her wiha nebûna alîkariyan ji aliyê rêxistinên mirovî ve, xelkên kampê berê xwe didin komkirina naylon û kelûpelên dil, ku şewtandina wan ji bo tenduristiyê gelek xirab e. طبعا لقد داهمنا الشتاء بشكل سرما لور زوب سرمده هات خلکی کامپی دست به آماده‌کاری خود کردن جبو زستانی او داران و پاشمایان دیدن هف جبو کل زستانی ده بخو گرم بکن تو در فتا کار جی لورنینه و بهای هر تشتی بلند بویه لو ما خلق بری خود دیدن گلیش و پاشمای و نایلونان تبی کو اف کرسته گلکی خراب نسر تندرستی امروف د سالا بوریده بون سدما شوتانا چادر و مرنا کوچبران لو ما ام بانگ رخصتن امروفی دکن کو بهوارا خلکی و ورن Li gornetewên Yekbûyî derdora 2.8 kes li Bakurê Rojavayê Sûriyê koç berin. Li ser 1400 kampan belav kirîne. Piraniya wan kampan jî heremekî ne. Heştî ji sedê ji wan koçberan jî jin û zarok in.